Evropska sezona se je končala še z drugim visokim porazom proti turškemu predstavniku in na koncu slovo z 0-3 na domačem stadionu. Tekma pred polnimi tribunami v Ljudskem vrtu je postregla z veliko dogajanja, možnosti za povratek in za čudežen preboj v naslednji krog v play-off pa sta omejila zgodnji zaostanek in zapravljena 11-metrovka v prvem polčasu. V drugem polčasu po prekinitvi zaradi vdora turških navijačev ob teren ni bilo več prave intenzitete in na koncu se je končalo z visokim porazom 0-3. Unfortunately, we didn't have the energy maybe in the end, and also the quality. We faced a really good Fenerbahce over 2 rounds. We lose 6-1. So if you look at it that way, we were never close, but we felt closer than 6-1. A da, i u startu je to bila onako
na blago nemoguća misija i nismo uspjeli naći našeg superheroja da bi kraj bio hollywoodski, ali definitivno da smo određeno vrijeme živjeli. Čak i u trenutku kada smo primili gol, dobro parirali, žalit ćemo sigurno za tim 11-tercem, nikad nećemo znati šta bi bilo da smo uspjeli doći relativno rano opet do izjednačenja. Ali ok, šta je, tu je, mi smo uspjeli izvući sebe, neću reći maksimum, ali nekakav optimum koliko u ovom trenutku možemo parirati ovakvim momčadima. A uvijek u porazu iz poraza moraš nešto i izvući, sigurno da će boljeti izvjesno vrijeme, ali izvući pouke, vidjeti koliko smo to daleko i u fitnessu, koliko smo to daleko i u nekakvim tehničkim, taktičkim izvedbama od vrhunskih momčadi, što mislim da ova momčad je ili barem pretendira da bude. Evropska sezona je tako končana po 3 ovirah, tretja je bila na koncu previsoka, nadaljuje pa se domače prvenstvo v prvi ligi Telemach, naslednji nasprotnik v nedeljo v Krškem Rogaška.